Kiumia kihituku thirikari kugerera ministry ya ugima wa mwiri ni iriga kuuga ni mararora na kinyi uhoro bigie arigitani kurwara murimu wa COVID-19 hindi iria mari utungata-ini wa kurigita arwaru a murimu ucio na kuria moririe thibitari cia muingi undu umwe na cia mundu kiumbe gutigirira ni magitira arigitani. Undu uyu ni utumite kiama kia manathi kuria thirikari kuingirira na gutangikira family cia maabithaa urigitani aria marwarite murimu ucio guku bururi-ini, makiuga undu uyu ni uguteithiriria family ciao undu umwe na kumahe hinya. Tuko na vifaa hapa na pale, lakini pia havitoshi, na pia kwamba hawa wahudumu ambao wamepata ugonjwa huu, pia ni kwamba ombi letu ni kwamba serikali ipate kuwasaidia, kwa sababu wamepata ugonjwa huu wakiwa katika harakati ya kufanya kazi ambao wameandikwa kufanya. Kuringana na muikariri giti wa kiama kia manathi gia Kenya Progressive Nurses Alliance Michael Nyongesa ni orite thirikari guthi na mbere na kuhinga mihaka kuona namba ya arwaru no irathi na mbere na kuongerereka, akiuga kuhingurwo gwa bururi kuoya gucungiriria andu aingi kurwara makiria na oho akoria atongoria gutiga gutabania micemanio iria ingicungiriria murimu uyu gutherema. Japo watu wengine wameambiwa wakae nyumbani, lakini kwamba mikutano imekuwa ikiendelea katika serikali kushoto kulia, mpaka mikutano ambayo imefanyika kule State House. Yawezekana kwamba ndio wale waliokuja katika mikutano hiyo ndio walioambukiza wanaokaa wapi? State House. Kuna uwezekano huo. Hivyo ni kwamba lazima tuweze pia kupunguza kwa mikutano hizo ili ya kwamba tuweze kumakinika na tuweze kushindana na ugonjwa huu vilivyo. Ona gukiria uguo thuthuria ni wonanitie kuma riria murimu uyu wa COVID-19 wegirire guku bururi-ini namba ya aria mathiaga gwetha motungata ma urigiti thibitari-ini kaunti-ini ya Kakamega ni cokete thii gukirikana andu ni maretigira kurwara murimu wa COVID-19. We are telling wananchi outside there waendelee kuja kupata huduma kwa hospitali. Mtu akigonjeka asikae nyumbani, kwa sababu hospitali bado zinafanya kazi vile itakavyo, and within all the hours that are there watapata mtu ule atawahudumia. Akiaria hindi ya kuruguria mutaratara wa kwamukira urigiti kugerera thimu hatari marihi o mothe hindi-ini riri kuri na murimu wa COVID-19, abithaa murugamiriri wa ugima wa mwiri Francis Katiri uria ni mwambiriria wa mutaratara uyu oigite ikari ni makoretwo magietha motungata ma naihenya na riu mutaratara uyu ni uguteithiriria aingi na njira ya raithi. And if there is need for evacuation in case of violations or a pregnant mother who wants to deliver, then we can link up with the referrals and referrals coordinator for the county. Then we are able to support that person to get to the nearest point of service, and that is our desire as a program. Hadwini ha Kameme TV getwa Waithira wa Kihara.